Biyag Di Tao. Hello! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan, wani istorya ating kami patangatang ita, ngam sakmay na, ituloy tayo manantag shout out. Kat no diyo pa'y mga ganda gitinagan nyo, pakianos yung aurayan, tayo nainutan tayo nga ibasa dagitinagan nyo niya. Hello kani Madam Rodalina Sagid, ni Gloria Bibat, ni Jovita Bumanglag, ni Ma'am Venus Tapia, ni Teresita Docusin, ni Soneri Lipadan, ni Alejandro Selga, Pedro Pablo, Carmela Hernandez, Eusebio Vilma, ni Jonaline Salazar, kani Michael John PH. Intay nga rudan danggan ti episode 157. Dito'y darama tayo. Biyag Di Tao. Kasano da ito yan? Awan kwarta tayo na paggatang iti abuno. Nas ka na maikanan iti abuno di mula tayo. Ay, day tangarod ti pampanunutak lakay. Parikot itano sa dino ti pagutangan. Padasum nga mapan umutang kada tatang. Ay mga no da kwartada. Barang adda ati maipautang ni nanang. Sana balay. Bayadan tamot lang apaman nga da kwarta tayo. Wan lakay, mapanak numalam ijay ayan dananang. Ay na anak kaw. Pasensya ka na. Ang naranam mga awang kwartak ita. Ay, kasta ka di tatang. Di matangak namin iti agas ko iti kalman. Kaya nabasto dito'y balay. Ay, isungawan na batay iti impawit ni Manang yu Adina. Ay, kasano day to yun? Awan at talaga ti mausar mi ijay garden, tatang. Kasapulan ng jay mula mi ang maikan iti abuno. Kastaya. Ay, padasama ti mapanijayan daading mo adjuve. Barang adda mautang mo kang kuwana. Wan nga agpaysoan niya. Alaman nga rod tatang, mapanak man ijay ayan ni Jove. Naimbaglaangan at adapay na bata akwarta mi manang. Kasta ka di ading ko, ay naagyang manak unay. Awan at talaga ti amok apagutangak asabali. Mano ay ti kasapulan yo? Uray 5,000 kumaading. Ay, sige. Pautangan ka manang. Ang saan ko maunay ang mabayag tani. Kasapulan mi mutlaang. Nang runa itatamadamamot lang ti trabaho mi iji garden. Wen, di ka madanagan. Kalpasan ti do alawas, bayadak mutlaang. Sige, mabit lang manang. Inakalaan ti ututangam. Ay na, agyaman unay ading ko. Ay, naimbaglakit din tada na ipautang ni Jovi, lakay. At damot lang maigatangan iti abuno. Nasayat no kasta. Sana bale. Kalpasan ti trabaho iti garden. Inak makitrabaho iti anda parinardo. Wen imbagla pagbayad ta. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Siya ti makamu amang bayad iti inutang mo. Yugmong din Siya kung ti mapan agorder iti abuno. Naimbaglaangan at tanadanon kayo manang. Bayaw, umay kukumasingiran ti kwarta nga inutang yo. Ha? Kasapulan mi nga minan, iso ngay mayak. Paggatang mi kuma iti spray mi iti mula mi. Ay na, pasensya kan Jovi ading ko. Awan pa'y matkwarta mi ita. Wen nga rod ipag. Pudno, ti kuna ni manang mo. Diyak ba nga min nagsweldo iti pagtrab-trabaho kahit. Ay, kasano nga ron ngay? Kaano ngay ngagbayad kayo? Eh, kung may kalangan inton sa badaw. Sigurado nga danton kwarta pagbayad mikan ka. Anya ka mutan. Kasla itarayan mi ti utang mi kan ka, Jovi. Ha? Agasam, dito'y pa'y atalaga tirsena ti pangsingiram kanyak. Unay ka mutan? Ay, pasensya kan manang. Mapanak ko maitay di balay yung nakita kamot dito yun. Isong imbagakon Makauray ka kumamot Saan mimot nga itarayan ti utang mi? Apay nga ron ngay makapungtot ka manang. Agsingsingirak lang mat. Kan may sa, imbagayong agsubliak ita nga alda. Ha? Awan pa'y nga rod kwarta mi ita. Urayom latan asyak ti mangitulod ija balayo.
Apay, anya ti makagapo ang nagsinungbat kayo ngagkabsat, kumari. Dayjay man akabsat ko. Di na lang mailugar ti panagsingir na. Iso ang nakapungtuta ka. Ay, kasta. Ay, una yan ni Jovi. Gapo ta pumimpintas ti adda panagbiagda. Ad-addameten at tumangtangsit da. Ha? Mabayadak tulaeng ti utang ko kadakwada. Ha? Ultimo, jakon maulit ti umutang kadakwada. Iti kasta. Maliklikan, ti di pag kinaawatan, may papan iti kwarta. Kunakon kat. Itatasingiram ida. Isuda pa'y ti makapungtot. Ay, wan nga rod Siyak ti nagpautang. Siyak pa'y ti dakas. Una yan ni Manang Lani. Dayta ti parikot kadakwada. No singiram, ado ti sa uda ang makapasair itirik na. Ay, wan nga rod Lawlawan ko na nagpautang. Naasyanak mat nga minidimay day je balay. Agpakpakaasid No maminsan, amumton manang. Ay, talaga saan da na makaulit ading ko. Ultimo damot na. Jay tupay kwartak abinulod da. Aging gayta, di da pa'y binaybayadan. Ngamdya kon siningir. Gaputa para mat iti kaanak kak tinangaramatan da. Sumubsobrada mat. No saan lang agapo kadagiti anak da. Singirak ko maidakat. Nala, baybayaan mo, Jenny. Tulong mulatan kadakwada. Tunggal sumro ti sakit jay inaunang anak da. Awan mo't sabali apagtarayan da. No saan ada kayo nga agasawa. Ngam no saan da ka sa pulan ti tulong. Nalabas ti panagsasauda. Ay, day tangarod ko mati panunutan da. Ang amala, baybayamon. Addan tulat ta panawan ama panunot da ti biddot da. Kung namulan sana mabayadan ti utang. Unay ka da dya kabsat mo. Di dala makaururay. Kunamitlan nagdakkel agatad ti utang takadakwada. 5,000 lang mo't. Malak tulat ti sweldo kiti pagtrab-trabaho. Mapan ko man bayadan. Amang ano isaw, ti di da pakaturturugan amang pampanunot iti utang ta. Wan lakay, syakton ti mapan agbayan. Ay na, amom, nalabsak iti garden da Joving agasawa. Wow, naglawa ti garden da si ka. Ha? Nasurok sa amay sa ektaryan, di mulad da. Nalawa ngam nababamot ti presyo ti kamatis ita. Iso nga awan mo't lang. Anya? Ay na, blessing para kada kami anababa ti presyo ti kamatis ita. Tapno makisayan man mati kinapangasdang agasawa. Uray ado ti tao. Agasam, agsingsingir da. Ay naunay kan, aging gaita. Nasakit pala tinakam mo, gapu iti panang singir da kan kay Jitersen na? Ay na, iti kanuman, jak tumalipatan day jeng inaramid na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko. Anya, kasta tinakuna ni manang mo alanay. Wan tatang, saan lang ang aday jeng abakla tinangibagaan na iti kasta? Apakaragsakan da kanuta na babati presyo ti kamatis ita. Anya, ay una yan nilanay. Kasla di na pampanunutan dagiti isaw-sawang na. Wan nga ro tatang, dakas nga apal day jay, iso akas jay ti bagbagada. No agsakit jay anak da, dama ng Jovi akanayon ti pagtarayan da. Ngam ita, kas jay ti bagbagada. Mala, bayam, takasaritak to nila ni may papan iti dayta. Sana nasayad dayta nga ibagbagana. Anak kaw, saan na nasaya at dayta nga aramidam iti kabsa mo? Sikat tinakautang, iso rumbang asikamot at agpakumbaba. Ay natatang, amok asyak tinakautang. Ngam saan kumamat akas di ater aramidan ni Jovi? Ha, agsingir, iti kaadwan ti tao. Sinaludsod ko ni Juve. Pudno asiningir na ka store. Ang nasaya at mo't ti panangibagana. Di na mo't kanimpig sa ti panangibagana. Tapno mangag kumati adu ataaw. Ulbod at talaga day di babae. Nagado tinakangag. Day tati parikot kan kakait. No singirin da ka si kapay tagsakit tinakam na.
panunutam kumamat at tunggal adag sakit kada kayaw, wanog kasapulan kayo ititulong. Ket da Jove nga gasawa ti kanayon nyo apagtarayan. Ay natatang, manipod ita. Saan kami nga agkidaw ititulong kadakwada? Ngamin, nagsakit pa'y latinakam ko nga aging gaita. Gapo iti panang sir na kanyak ijay kaadwan ti tao. Anya, Ay na, di manunan kanyak day taasaw ni Manang Lani, tatang. Ay, nagbita di manon kanyak. Taado tinang ibagaan na. Apakaragsakan da ka no nababati presyo ti kamatis. Jove anak ko, agpakumbaba ka kumalata Aw-awatem latan ni Manang Mau. Di kay madanagan, tatang. Awan mo't madingar aramid kadakas kadakwada. Kan may sa, awan panggap mi nga gasawa amang balis kadakwada. Sana bale, taitatan na babati presyo, saan kami pa'y mat nga agap-apit. Kat sapay kumaa, tenton madanon ti panagaapit kat nguminan ti presyo. Iti kasta, da kami ti madaan iti bendisyon. Ay, nasaya ati kasta panunot mo, anak kaw. Sapay ko mga road ta kasta. Ay, nay, anya da kita imit mo, anak kaw. Kasla grocery, mate. Ay, wan tatang, Nay. naggrocery kami iti asawak, para kada kayo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay na, pag-isaw. Awan na bastumi ka ni ading mo dito balay. Ay, kastaya. Nala, adda amin dito ti kasapulan nyo. Apay nakalako kayo na ay tinatangyaw. Ay, wen tatang. Kat, ay na, maragsakan kami. Natsambaan mi tinangin na presyo. Kastaya, ay na. Ay, nagsaya atang anak kaw. Ay sos, mayat ti parabor kada kayo Wen tatang, isa naggrocery kami para kada kayo. Oh, lakay. Intad ka din ni Manong Jun ti bayad tinatang nga impaw itay di kalman. Intad na nga, anya matan ti kastoy. Akong payagas ti bandog mat. Anya? Kayat mo asawan, nababati presyo ti repolyo ita? Imbag pa kita ginatang da, uray na baba. Ngamin, ako na ni Manong John, nga do ti imbaklod na anatang, dagiti paada tayo a farmers, tanababauna ti presyo. Anya? Kasano da ito yun? Awan lang aro din maigatang iti abasto. Nautangan tapay. Anya, matan. Kasano da ito yan, lakay? Imbag ano, agpautang pay ni Ros, igi-istor na. Kat nagadun nga utang taas saan tapay anabayadan. Kan may sa, naibusan ti agas ni Lloyd. Saan amabalin alumangan nga agtumar. Hello? Hello, lakay. Agawid ka kumaitamot laang. Apay? Ni Lloyd, simrumanan ti sakit na. Naskan nga itaray ta ija ospital, itamot laang. Limita man ti bibig na. Anya? Ay, sige, agawid ak. Kasano day tuyan lakay? Awan pa'y apulos ti kwarta tayo. Awan ti maayaban amangipan kada tayo ija ospital. Unirod, awagak ni Manong John. Nagibiyahe mo't gamit tinatang. Kasta ka di. Lakay, ada lumabas alugan. Da Jovi nga agasawa. Oo na, pasok. Dapan paraan. Agyaman ak unay iti panangituludyo kada kami dito ospital ading ko. Ay, awan na nyaman naman ang lani. Imbaglangan at naranaan da kami alumabas itay. Wen nga rod, noawan kayo, jaklam mon. Awan ka di kwarta nga aramatan nyo, manang. Kinapudno na ading ko. Agparparikot kami ita. Gaputawan apulos ti kwartami nga imay dito ospital. Ay, kastaya. Mabit lang nga ron. Adtoy, naimbag lang aramatan nyo dito ospital, manang. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Agyaman kami unay ipag. Ay, awan anyaman na. Kasta talaga tagkakapsat. Agtitinulong no maipapan itirigan. Tulong mi day kada kayo. Iso adiyon panunutan. Ay, wen gayam, no ma-discharge kayo, umawag kayo laang. Tada kaminton timang sukon kada kayo. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Jovi ading ko, mababay inak kada kayo. Ngam imayak lata,
Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Aklunak nga ado ti nagbasulan mi kada kayo. Ngam pagyaman ako unay, gaputa nagtali na adlat ti kinasayaat yo kada kami. Manang, Naamiris min dagiti biddot mi ading ko. Gapu iti kasdian na pasamak iti anak mi. Anaira na nga awan apulos ti kwartami. ay kat nasayat ano na amiris yu day tamanang. Ang amawan day jayan, saan yu napanunutan? Pakaragsakan mi unay ti tumulong. Gaputa marik nami agapu iti panang tultulong mi iti tattao. Sumangsangbay mo ti bendisyon kada kami. Pakawanin na kumaading ko. No naasi ka iti padam a tao, nalukay adumteng ti bendisyon iti biyag mo. Ngem no makasarili ka, umadayo mo ti grasya ken ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.